Ia, mātou whawhewhilo i atu, ma whatalo atu le pai o le autu stala. Ia, mai se foi ia sa moa o loo maua mai le nei whasalaunga. I tawhatafa ane le tamaita i ofisiri o le tātou whaputu ngā tupe o nupi wha. Ia, bi ian le tua nei tai au. Ia, mai tau watu ia o le aso wharaile o le aso whamai ai ia te au foi o nei vai aso. Ia, bi ia le tua e ui na lolo wale tau. Ia o loo mai tau atu lawa lo atoa mai le tātou senga o le autu stala. Ia, ai atonwe o le aunga o aute o le nei wha lau i loa. Ia, o le wha lau i loa ina o le tātou tului. Wha mea alofa mo le au kaisa panga. Ia, e fua lava lea. Ia, mo le tāpe nanga o alo ma whanau. I le toi fo i atu ia o onga. Ia, e wha ailoa pēr. Ua wha maonia le wha i unga le tātou komiti wha tonu. Ia, ma le pūlenga le tātou wha putu ngā tupe nupi wha. Ia, le tului wha mea alofa. E wha pasene mo Januari lua ono. Ia, o le wha maalo singa o le vaenga mamau al tātou a wha putu ngā tupe. Wha manuia nei. Ina ia wha mausali nai wha manianga mo tai au. Ia, o le manu lauti ma le vaenga mamau al tātou wha putu ngā tupe. O le nei tului wha mea alofa. E feso soani mana onga vave o ainga le tāpe na ina. O le toe ae ai o whanau ia onga. Ai tu mau pea le malosi. Ma le ngā whatia o le whala putuputonga mo le lumana. Ia o loo matai, o loo mai tau wina. Le mana o mia tele mātua o le se leni vai tau le nei. Ai amatali ai o le whaoluina o whanau ia onga. Ia po tātou school enrollment. Whatauina o wha onga ia maistu langa. O le au whai o le whamanianga. Ia o le tau au whai o le whapasene tului wha mea alofa. E whaasfulton miliona. Lima se lau walu siu whaafe. Iwa se lau lima sfultasi tā la. Ia o le fesili pe whawhea o na tongina po le tātou payment process. O le atu ina sao atu lava le tātou whapasene lea. E sui whai sau whanga. E ala le se leni po le tātou cash pay out. Ia o ilatou fo ia ilalo ifo lima sfulta la le whamanianga. Ia o le atu sao lea i vai ngā tupe. I lau sau whanga. Ma o le a mata whaamatu ule tului wha mea alofa. I le aso ngā fua. Lua Februari. Lua o lua ono. O le atu tala atu le whaanga aina o le tātou NPF apps. Po le portal. Le itu la se furu lua. I le vai luanga le po le asa. Mua Februari. Lua o lua ono. Mo sui fai sau whanga lo iai ia ai tā laftu ua. O sui o lo iai ai tā laftu ua. Mai ala tau no ngā tupe. E whata wai whanua. Tā vale. Po fale. I lalo tū la fono anupi wha. Po tato ai tā laftu ua lea wai limol tū la fono. E wha malulu watu. E le maua le nei tului. Se leni. Ai o le atu sao. Po le alfa o ngā ina e tutongi ai ala tau ai tā laftu ua. Vai taimi o nei tāu sanga. E tolu masina. E tatala ina ai le nei whamanianga. Mai whaangata i le aso tolu sifulo a perila lua o lua ono. O na tuuina fo i lea i tutonu o sauwhanga sui whai sauwhanga. O le atau fia fo i a tātou short term loans. Moni vai aso se lua. A o whaanga solo le tutongi ina atu o le nei whamanianga. Tūlanga i whamaumaunga i tātou whaltupe po tātou bank account details. E whautua ina le mamalu o le au whaisauwhanga. E siaki ma whaamaunia lātou whamaumaunga i whaletupe. Ina ia mautinoa o lo tutusa ma whaamaumaunga tātou nupi wha. E te tau fo iona e whaamaunia o lo tatala pea e whaletupe lea teu ngā tupe. Ai te lei o Mail Submit Pattern. O le poto mo lau whaamanianga. I al whaanga aina o tātou NPF apps, po le poto li lunga o penga te whailangi. O loo whautua ina pea sui whai sau whanga uma,
ina ia le stala ma whaangale le NPF poto mo le talosangaina o le tului whaamealofa. E na o le paule o le awala e whaamatu ua tuai le whaamanianga. E au noa ma le tumutumu mai le tātou ofisa nupi wha. Ia e whai ma sui, ia ma whonga fo le fionga le pāle mia ma le kāpeneta. E mo moli le anganga le whaaftai tātou whaisau whanga uma mo la o tau lango. Whaaftai fo le fionga le teitei whono ma le komiti whātonu. Ia e mai se tātou au whai ngā luenga nupi wha. Ia wa ala ai le nei tupe wha mea alu. Ia ma le wha alo alo. Ia. Ia tono le yo tafane ia le sa fa ia twai tātou ofisile nupi wha le fionga le malu. Ia e pai po yo na so ani mai nisi ofisile ia ngai tonu lava le tātou. Paputu ngā tupe o le nupi wha, ma le whaloan. O ai tala futukua i no ngā tupe te tele na nupi wha, o ai tala futukua i no ngā tupe la iti. Lea a me sa o ala tu whaamanianga lea, tutongi ai le no ngā tupe. O te whaina e tau tala whaamanianga mai e wala. Le la tu atu le tātou ofisili le fionga ia le malu. Ia ona e iai nei whaamaumaunga whai ona. Le whaktai mo le whafisili te whatalo whātui tō whionga whoi e spepa e nei i tū la le aso ma lo le soifua ia o le whafisili utu ina mai ia o vanga tonua ia e lila vea ia ai tala fitu ua i lalo small loans ma short term loans pau a vaenga ia le ua whaisi whafitauli i lalo o loans te tele a tangata whaisawhanga. Ia, whalo lava. Ia, pe ini tātou whesili. Pāpa sene tātou tului. Tātou tino tupe. Ka mawa ai nei e le papa sene mai la to ia ua tāna konti. Ia mana tāna. Le ai, e le anga waa, seisi e leisa na tupe o i tono nupi wha, na o i lātou lava o le ia lātou te ngā tupe tono nupi wha, e ma whai o nga waa al whapasene leo sa no i la fionga ni sta. Al whapasene lea whamriana nei, e au fia ai i sui o pāle menene, e kone lātou skini le, tōmi menene i whai whamriana nei. Ana ia whafisili o tanga paia. Ia o tala manilo. I le a fia ia tātou sui whai pule. Ia i lava le vai ngā tupe patino lava ia tātou parliamentary pension fund. E se hoi lau tāpenanga o lātou hoi ia pasene. E le o iai to tonu whamanianga lea. Wa umanga declare i tātou tau sanga whale tupe. Leo mai atu. Ia le wha pasene. Mata foi lá ia Januari ia Julai fo o lima le na declare ai fa pasene o le tulanga lava le pensione al parlamento e o le fascini di fa pasene alla fascini da lo fiume e ta o pule de to bilione de le safa la lo lima yaso e alla sui le van fumio di business e fa che abe tutto atina e non vuole si night o le ale e no e vai e tu la no nei il current e mo meu security o romne pe anga baila ma si night foi nei le ni fast for Lady assista bonne mi foi eu na pai de security pe ano no mai a pisi lai tia mai na banga tu pelo fa mutu er malo o le tātou wanga tupele anga i tātou business hub o le sa o mai tau wina tu sa fai polsanga le fionga minister o tātou MC ia fata e wha manino ai ia vaenga ili
pay for your criteria la to ia no nga tupe 4 miliona le fa nga yo il tato fal tupe watina I tene nei awa toru lava mai nga lo ia il tato equity investment nei tono tato packet se 4 miliona nga ilava ia il tato fal tupe watina 3 miliona nga il tato business hub ia male 1 miliona e nga il tato Samoa Housing Corporation ia lata ia lam finga fa avai tato faala potonga ia mai e taua la vai le mamalo le atunu i le sao le taatianga o ta ialam peng pa vai o le tapa tato business hub Samoa business hub o lo taatia i tato criteria ia a wa vai nga tupe fo ia ese pasene e ia le vai nga to pasene o tului e ia vai nga 5% e ia fo vai nga 1% e pe o vai nga o le sai tono tato tala le tupe le sa fola nei October ia o le la o amata fa matu atu tu ai tato fala putonga ia ai mo le tali o fasili au tanga vai o le ta ua i o le anga i o le tato watunu I fala putonga ia tono o lai laba o monta pena tato vai inga ina ia manino ai fo fa ngo fie I fo ia fa mau ngai e tu ina mai O le ofisili tulanga le shares I le tato valene. O le au mai o le o mai le utos. Ia tangata po ia fia wha mawina ma le sitana la so kupe po le amata lima se lau. O la ofisili pe a wha pe a watula o lima se lau e teu wha whainga ruenga e whai mau share le valene. O le a le au wala tapena ia I tato malo ina ia o mautinoa e ia se whainurianga o te maua mai lau lima se lau lea. O le au whai unit el tato UTOS le teimi le nei, kako current unit holders. O le update mai tato UTOS le teimi nei, o whai asina whio lolo tato current unit holders. O lawa invest lako 5 se lau tā la wha aputu ngā tupe le nei. O le 5 se lau tā la o le minimum. Wanga o le maumalalo le amount. Ai pule tangata le anga I luma. Ia o tato masani. Ai ein tato teu ngā tupe. E siri. O le alfa manianga I tuato lau tupe lea. I to tonu ai o le process ia mal tato system ale UTOS. E wanse I na I lua lau wafo lau teu ngā tupe. Lai foi taatia mai ai. Male tului e te mawaina. Wai lua maenga e mawaina u whamanianga. E mawhai o na e whamanuia le tului. Pei si lunga ia unite I lau investment amount. Lona lua e ele dividend a toa. O nei tai au. O lea sa o walua e whatino fo'i ia le fono whaitau sanga. Ia po le annual general meeting al tato UTOS. Ia o lai foi sa declare ai le lato sfulu mon tupu miliona. Le tupe fo'i lea ua umaanga declare e tui to tono o teo ngā tupe. O e o lo whaitau whanga I tono tato UTOS. Ai I le tūlanga lava I alwa alele. O lawa ia I tāpenanga ale tato UTOS. E allocate ele vai ngā tupe lea whaapitoa mo le alele. O lai fo'i ia ngisi initiative ale malo. Base lava I tato ia tangata o lo ia tunu I fafo. Ia o lo au mai fo'i lato mana unga. Ele mana o e invest va alele. O lo ia fo'i si vaenga vai ngā tupe. So o se whama I te lele. O nei mautinoa. Ia o le tāua I o le wa I wha maunga o le ale UTOS mana tala whale tupe. E iwa su whapasene I le au whaisau whanga I e tono Samoa nei. O lona winga na o le ono pasene. Atunu I whafo. Ia ele whapea lau tangata mai whafongi investors I whafo. Le o tātou wa tangata. Ai se tasi leo vaenga o lo ave I fwil whata o tātou whainga malo. O tātou tangata o lo alalam papa au ia tunu I whafo. O tātou mai tauina mo le mauina I tūlanga lava I tau remittances. Ele ai whaiwhanga I lunga langi kako remittances. O remittances la tau le ese senga. E sawa le tupeanga I sao atia o tanga vaya. Pule au tanga vaya whatinonga. Ai a sawi I le UTOS e mautinoa. O lai tāpena o e moa soleanga. O lai fuafua mo le lumana. A le maua e whamanianga e maua e alom whana. Ia po nisi foi fuafuanga. Ma o se tasi lea o tāpenanga ma vaenga taula.
al tatou whaaputunga tupe le nei, o le tāpenanga mo lumana. Ia e peo se tali le i leo te lenga a autanga mai. Whaftai. O tuturi lo alu ta upule se leo tātou pālele. Le ase o wha inga hoi leo sila sila le tāpenanga o pālele e lua wai. Lua pālele te tele. O wa le whapea mai e whaatau le pālele. Ia pe lisi le pālele. O whea tonu i tonu le tāpenanga. O lea e loma le wheloa inga le task force al balele. O lea patoa maea o na whaamaunia le kabinete le task force ato al balele. O i task force lea o loo sa whae e po i mamaenga le Samoa Airways. O loo mana o mia i whaamaumaunga i le tūlanga lava lea e alaina me tato UTOS a diaspora investment lea. O loo mana o mia mai le vai ngā tupe ato al tau al balele. Mantua fo ila e align fo ila ia le tatou piliota tala le tupe lava lea pe o le luono lua fitu e ka kaunga i se target amount e target anga i eile au faisaufaga lea o atu luono lua fitu lona faiunga tau ona achieve le mea lea so e anga i ala i tua ai o te loenga i whaamautu vaenga uma ia pea o le taimi wheloa i ei ma whonoa fo i el tātou task force o le vaalele e iai le atoanga ia ma le committee fo i el tātou officials o lo o abatua i whaamaumaunga ni tāpenanga uma. Nasa estimate o sila ilo whionga minsta? O le cost of operation ai el vaalele base ma le Samoa Airways e tos 4 miliona ni tausanga. Ia ele se operation tau mo fie. Ai mai tau fo ia e investors fo ia o lo o anga i mai fo i whailo lo lato so soani vaenga ia o investors mai fafo e le su le UTOS vaenga ia le UTOS o tangata anu o Samoa e au fia i matata o tangata o lo au maumpapa au ia tunu i fafo o lo i tatou sifa e whaanganga lava mo tatou investors ia investors ia le ingi lato pitanga Samoa ia e foi la tau due diligence ia mana o mia siaki mautu talafia ngai e le o iai ni au wala fa ala tua o lo o iai ia fa mau la tau foi business ia ona sula ia o le tato fa la tonga sifa the estimate cost le tos 4 million o operation o fia ila ma se estimate cost o ba le uma pele ia o le tonu la le na o le titi lo le afo o tos 4 million na le e fua i whaamaumaunga o le sa au mai ele Samoa Airways ai o le tau atoa le afo ia e whaamoe whenua i mamale tatou task force le Samoa Airways e whaatau na wa alele pe lisi wa alele e le mautu ia le mautu ia options SS options SS it can be lease ia po le afo i po le whaatau fo ai o le ngaluenga tele le whainga maa lo mal tatou watunu o teimi nei kele o kako crown preparation e tauon tāpena tātou ground handling equipment tāpena tātou alvalele o tātou flight attendants e tele o lava tātou accommodation o lava vaenga o mai mawhai o nao mai vaalele ma operates vaalele ngā whatia ai le tali o tātou watunu so o le tasi lua tausanga e tatau ona iai tāpenanga lea e le anga le kako e mai le vaalele ai umai e au mai ele o lava tāpena i el tātou watunu i vaenga o lona winga e le whaingofia tāpenanga e mana o mia ai ia le malo mana o mia le tātou private sector mana o mia le talitonunga o tātou tangata investors i fafo o le tātou diaspora investment ia latou i loa so te le tāpenanga ma le ati na ele nei e au fia uma ia tangata uma even for i tātou Paltan malo, ia, pesili po le ale occupancy e mana o mia pe au mai vaalele lua, e ese mai i vaalele a ia masani lea servicinga tātou taimi nei. O lono wingo le tāpenanga le, wa le sa o mai mua fina ngalo le palemia. E le umba le tausanga le wa mai vaalele, a le whanongo atu i lau whiwa ni stautu. E lua tausanga le tāpenai le vaalele, o ni whato a whaatino le. Ia, o fuafuanga ai whatatia. Ai fua fo i lal tūlanga o loo iai ia tāpenanga le taimi nei. E te tau o na lava tāpena i tātou watunu i vaenga uma. E te tau o na lava tāpena. I le tūlanga lava lea
I le ngā whatia e le tātou malai mālele. Wa e issues la i ground handling equipment. E le tāpenanga tele tau on whai. But e le ia se mea e le mwhai on whai. Ia, o lalo i le tātou mtanga luenga wa onga. O lo i e tātou one government grant. Pāto le one government grant o le average yes, full 2 million na su, 1 million na la wha inga tupelea. I tala le tupe tau sanga se jas. E au fia ai ma fo i maltapenanga o apia onga maltapenanga uma. Pe o le maenga lea fo i ai ai. I ta tonu o ta i alam whaingi whaavai a tonu le fo i sa vai le fionga le pāle mia mal ka peneta. Male mtanga luenga tina mta maita i whaalau i loa ta i alam whaingi whaavai. A o le tu mau wa tatou thematic areas. Eiva. O le iwa le na, o lo tatia i mal tatou education. Ia e ia la ia vai ngai te tau na tu na. A wa o le ta i alam whaingi whaavai o le tatou DDB le sa iei pon tatou ati na al miliona. E le mawhai o na te tongi ai i primary school. O le fesili pe ai sea. O le e tatou one government grant. O lo sau whai lalo mtanga luenga o a onga. Pau wale vai ngai mawhai o na te tongi tatou vai ngā tupe le ati na al miliona. Na o walam whanau i tatou a University o Samoa. Tatou USAP. Tatou TVET. Kako Theological College o mena sa iai. Au te loinga iai ni suinga i tūlanga le ona o le iai le whamaite. E te tongi uma ia pili a alum whanau waonga. E include ai la ma tātou walam whanau tātou preschool po a onga whataita. A tōne te lese ngā luenga fo ele fionga minister waonga. O lo review tātou one government grant i teimi nei. Po le a le si suinga tele te tau on tāti ai. Po lava fo i mo nei whaia onga. Au siri whaman mole rawa. Ia. Tau tua. Vai. Kea lai le stara le por le invest le o le tupe mo le mali. Ia e un tula ngā whare le rato e se manatu. Ina ne ialu walu whamaru yanga le. E leo matai ne sa mua a whafu. A e o i le taimi ua solo li le. Ai whapea mani maro le tunu. E la se pa ua matopase se ulanga le stara le invest mato tupe tonu. Ia ping tula ngā whapena. Whamaru yanga whare le mo tangata whaisawa. Ai alo whapaia. I tauna a wharapase se lano e. Ia, e peo le anganga le na. E mana ia i o whaafsili. A wā atono le a matatato diaspora investment lea. Ia il teimi le nei. Minimum 5 se lau tāla. O laiwa i tangata o a walk in atu ai mana i wha suli mawhi. O tangata diaspora tātou tangata mai whafo. Lea sa o mai kemi o le Krisimasi. A o nisi na vai ngai package ai ia nisi o whaamanianga. Ia pea o te mea tū lai mai ei le tātou tā penanga ma le whaamoemoenga lea. Awa o se tasi na fesili o e fo i malanga mai whafu. Pe alu langa investment wa ai atu au sia lea whainga lea. O ngā entitle la ia in whaamanianga like Travelers Point. E mawailo pa se pa u. In whai e o na tongi lau whaltani malo i atunu i whafo. O lau rental cars, ia. Ma upgrade ai oe mai le economy a nga i le VIP po le business class. So mwhai an whaatino pe a tātia mai tātou tā penanga le se tā penanga mautu. Lau fionga nei sa, i wa tātia le minimum le 5 se lau o tātou tangata. That's a set amount of minimum to i tātou picking business. Ia, o taimi ane ia lo whea ngai an sifa man tātou investors. Man tua foi e se foi ia le marketi la tau ia tātou sifa. Pe ia nga i lava nga i. Ele ia se tā penanga le taimi le ne ia nga i tātou investors a ia mai whafo. But ai ai se investor mai whafo. E o ai le process masam. O tā ua, o le awa i e kako corporation. They already have their process. E mawhai o na
mawhai o ngā luanga i e tātou investment ia. A saule diaspora po tātou tangata Samoa o lau lewa nofo ia tunu i whawhoi mga invest, whaasingo anga i le UTAS. A saule investor mai whawhoi le aiso na pitanga isi tangata Samoa, a life ia invest mai, whaasingo ia le sifa. I lai whai lau tātia ma mautu tātou process, e mawhai ei o ngā whaatino fo i au nanga i e tangata SS toa lua, o le local diaspora, ia ma le investor mai whawhoi. Lau muli e mta upua le tātou lima se lau ma lunga ato le investment. Ia. Lea se tāpenanga, iwa meni o pisinisi, lea se tāpenanga po i le ale malo i tātou pa le lato i whero, i wale le lako. I alu ngau pale tonu, a lewa amatu la o lima se lau whaafai ngā ruenga i tonu o tātou wale. Ia, au tanga pai. O ngai la e whewhia i lei, ko ke lei wa ai lei. Lea, i tolo pisiri atu lei. O leo pisiri atu. Lea whapea, lea whapea la lima se lau. Alea se tāpenanga Ke mapau paulo whapenga, e mau kingo ai ke whewhe. Ai whewhe la, e umaifu, e lise me kupu. A e o fuafuanga i a so se whai ngā malo, whatatia fuafuanga, pamaite. Ioe, e ai isu malu i tau. Ai o ke whangoa ngua i lo vai e ke maka whewhe. Ngai la e whewhe ai lei, koe ke lei wa ai lei. Ma fuano mata whewhe pia whapea rofi ngalo le. Lea ngai le fau le ngau o le tātou company vanene. Ia. O lea ua i o whamawina on record. Te leo operational tātou vanene. E ngau. Ai a whaila le lato e whai tātou vanene lako. Ia le la watula o lima se la. Ia al tāpenanga al tātou vanene po le ase tūranga pea te ua ngau o lima se la. Ke mako ai wha mo i ngā lau sau moanga le mera le ngau. O le ngau le kako pādele. I le ngau le ngau. Ngau a anoa. Ko kiki aru a koa i ei kako a seka. Ko kiki aru a koa i kako te mau ainga. Mako mai lua o batasi. Me mua muanga o whai as a minister whaina. O la whafoi pālele, pe au mai pālele. Ia, whaftai le tua. Sa o le whai unga whai. Whafoi pālele. Leo kako mai kaua. Kele ia ta mau ainga le wai teimine. Le foi la o ta mawhai e au mai le. Le anganga o kako diaspora. Ai sea. Tilo le malo i tausanga watea. O le ke le o le malo si anga. O tātou tangata o lo alalam papa au ia tunu i whaka. O le malo si anga e lango mai ai. Au le tamau ainga o le saa mai. Le saa mai tono o Samoa. O le po tilo le whai ngā malo. O le isu te leo lo whea ngai ma tātou whai ngā malo. Wa lusi o tātou tangata. Tātou sis no worker. Au le foi tape na tu tātou ati na e o le miliona tāla. E tu i tua. O le si isu leo lo mai tau wina. Wa le ai tātou tangata malo lo si whaatino ina. O se wha moe ngā le lei. Mo so se atunu. Tau mwhai toi au mai tātou tangata mai atunu i whaku. E tau le wha mautu ina le manatu lea. Aisea. O le tangata Samoa ia e alu i whafo. E loto nuu masa ili malo. E mana o li lingi mai ia tamau ainga pa mania. Lea lawa iai fo le a fo le. Le va ainga mamau ta penanga le tato whainga malo. Abele whata au. Ona isea. O mana onga ia tato tangata lo alalam papa au ia tunu i whafu. Ai awa te mata pepe au tanga mai. Tai, se mori le atua ti a teiti tau ringa mai loio silo tato whana madeas. Ia. Whaftai mo le whafsili o le tulanga le tatou tangata foi le afia i le tatou whamanianga le la whai. Pe mo wal valsu wha, valsu lima afe tangata. O tangata ia e la vea i tatou ai tālafu tu ua. Ia lupe mo asto se lau pe o mai tatou tangata ia wai i le legal department talatou no ngā tuku. Tatou active contributors le ia i taimine tō suli maafe.
active la ona o le system ai no pifa a whaawaua le ono masina tuina mai o lau sauwhanga ia o oe o le active member ai a pe alu misi lau masina ia ona e mei fo le ia le inactive se tu e tau whai mai le a le tulanga na le ina ese le active ia ma tatou vaenga le ia fia o matongina ia na whala lava ia no mori atu le nang whaftai tele tatou ai tu stara whaftai po i lau whio mani star whafno i moro te sa ua i ngata rira whio lau visi ia whaftai tele lau manatu i o leo tali nisi o whapsili tali foi nisi o maraunga sa whapenao na tu sili ia no mano tatou kuru pero i tatou whatai nona ia so ia tatou kai o luma te Moses whaiwa